Anak kincu ulah curi, ulah budek dia, ulah rek beli. Wayahna hidup sing sabar, tarinakan ieu kadar, tipis tulis di Gusti Yang Widi. Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh, anak king jimat awaki, iwang hidup pupunden hati, anu jadi aturan kae. Dipungkir kadarku benang bisingan. Anak ini gerasa masih tidak cukup sing solehan hidup perumahan kue Yesus pasti datang baris muka lawang pengharapan. Aduh,